Jaloko marwa Wilson Ochuka. Kawachako ni Jatend piny William Ruto osingo maneno ni apis mar Jatend kweth mapingo sirikal ochuogi maneno ni weche mag ng'anyo mag kwedo piny owacho orumo. Ilime motimo e gwenge ma Kisii kod Nyamira, jatelo bende omedo siemo jomibadhi duto e piny owacho ka okoni jotelo ma ibiro yud kod ketho mar tiyo marach gi mwandu kata omenda jopiny kar chwalo dongruok ok bi buodho e lwet chik. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Pesa ya wananchi ni pesa ya wananchi. Tunakubaliana? And we are not going to compromise with anybody, whoever you are, whatever political party you belong, which religion you come from, which community you come from, which county you come from. We are going to deal decisively and conclusively with corruption in Kenya so that we can protect public property and public resources and use them for the good of the people of Kenya. But be cautious, Your Excellency, that even those ones who will be cheering you, some of them, they want your protection. After plundering public resources, you as our president, I want to plead with you. Cross the country, tafadhali, kwa sababu usiposimamisha sasa mambo ya wizi, hata baada ya wewe kutoka itaendelea. Lakini ukikata hiyo mzizi, nimejaribu hapa Kisii, pia napambana na wengine. Jotelogo oloso elimbe maruto e gwenge mabo machoge chache e kaonti ma Kisii. Ruto okwedo okang' mar riwruog Azimio osebedo ka bago godo ng'anyo pachoka ka okoni mago yore maduoko chien dongruok mar piny Kenya kokalo kuom ketho mwandu jopiny. Mimi naheshimu watu wa upinzani, wako na majukumu ya kikatiba ya kuhakikisha kwamba serikali inafanya kazi, kuhakikisha kwamba miradi ya serikali inatekelezwa vilivyo. Hiyo ni kazi ambayo wamepatiwa na katiba ya Kenya. Lakini hawajapatiwa na katiba ya Kenya ati mpango ya kulete fujo, ati kuharibu mali, ati kuchoma biashara ya wananchi na kuchoma mali ya umma. That is nowhere in the Constitution of Kenya. Jatend piny oko ni oyie mar biro gero apis ne kweth mobalo gi sirikal kokalo bwo chik maduondo od bura mamalo mondo gichwal chenrogi mag pingo sirikal e yor ades. Na nimerahisisha hata kazi yao. Nimewaambia tutengeneze ofisi ya leader of opposition anakaa katika ofisi ya serikali, akosoe serikali kutoka asubuhi mpaka jioni, lakini hawaje kuchoma mali ya wananchi. Tumekubali mawaziri waende bunge, waende waulizwe maswali. Ndio kazi ya upinzani ikuwe rahisi, waulizane kule bunge, ndio tujibu, wananchi wataamua kama serikali inafanya kazi ama haifanyi kazi. Ile siasa ambayo ilikuwa imepangwa ya maandamano, kila mtu aendelee kuzungumza. Wewe Your Excellency umekuja hapa unazungumza na maendeleo. Mimi nikitoka hapa nitazungumza na wenzangu. Wale pia wanakutana Bomas wazungumze tu. Kama ni mazungumzo italeta amani, mazungumzo iendelee. Ile sisi tunapinga ni maneno ya nusu mukate. Ewimano Ruto mane osingo tieko peni makono mause chung kuom kinde kaachiel kod bero chiche kod weche somo okwayo jodak ma Kisii mondo owere kod weche ng'anyo orang yore dongruok kowacho ni en kodgi achiel. Umesema kweli Simba, mimi nilikuwa mudi ya ODM, si namna hiyo? Sasa siwaambie wale wananifanyia maandamano, mbona mnafanyia maandamano mtu wetu, na mtu wetu ndio rais, mtu ya ODM William Ruto ndio rais. Maandamano ni ya nini? Kwani unaweza kufanyia mtu yako maandamano? Waambie wawache maandamano. Hii barabara rais amekuja juu yake, itadumu siasa hata hii ya kuweka sufuria kwa kichwa. Ile maji anaweka maneno ya elimu, hiyo ndio maana maneno iko na maana kwa Wakenya. Gavana Makisi Simbarati tokane loso osingo ne Ruto ni gin kanyakla e weche chwalo dongruok ne jopiny, kata kamano jopiny ng'anyo nikech kech kod ngima moidho. Watu tu shida kubwa ile ya sufuria ni kwa sababu ya njaa, lakini sasa unajua sufuria ndio inapikanga. Lakini Your Excellency, we are ready to work with you as our president. Yes. Elections will be after 5 years. And the truth be told, the only thing we want to plead with you, you are the pillar or piece of unity of this country.
Magi duto obiro eseche mane jatend piny ne yawo ayanga chenro mar gero apeyni e alwora ma Nyamasege, Borabu, Misambi kod e sub county ma West Mogirango kuma ne oyawe e County Aggregation Industrial Park kapok ne odhi Nyamira. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Erokamano.